Sanggar Bira Ogaena menampilkan kolaborasi musik, lagu, dan tari. Lagu pertama mengungkapkan ratapan seorang yang bernama Lagia. Lagu kedua mengungkapkan adat istiadat Ononia yang mewakili ketentuan-ketentuan tertentu. Dan lagu ketiga mengungkapkan kerjasama dan kesetiaan melalui bahasa Nias. Ladies and gentlemen, please welcome Sanggar Bira Ogaena. Sanggar Bira Ogaena presents the collaboration of music, songs, and dances. First song, we will listen to the lamentation, a person named Lagia. Second song expresses the traditional culture of Nias people. Third song will express the loyalty and satire.